senior citizens obekai say nanu na Kumasi Asante Kotoko ene Legon cities ball na Kotoko share 3-1 social media no so na photo bi fly pan na Henry Kwame Ansu na Henry Kwame Ansu Jesse no na chi osa na ne to no na se sudi kokko bi na agenda fo edi photo no agenda won tintan fidie no so Kwame Ansu akasa odi nkyeremu aba concerning adekrunti eba asa na mafo bi agenda se Kotoko Jesse ni nye papa sudi pam sensen nsuo to na bibi kana na ahase den enyunu saa nkyerechemu ni nyina Kwame Ansu the explanation na ba explanation no ha me dey bro on Super 24 TV no so subscribe ya wadarama no wa hit the red subscribe button no wa po adoma no so na ya build a house together but follow social media handle no Facebook ye Super 24 TV, Instagram Kumasi Blogman na ye dika subum ho patcho why we are no abo subscribe no so ama me pa no abo notification adoma no so pa na ya build it together. And then Kumasi Asante Kotoko versus Nations FC baso Babara Sports Stadium FA Cup round of 64 na round of 64 no the beginning stage na obi busam say adentia clubs yi abeshas ye at this point abaku ebe free is too unfortunate but to say the way is designed the structure of the MTN FA Cup no they say teams na mo bemben a wasa mo bom so that to avoid any cost say team be travel from maybe Accra to Wa na ya fixture mo no mo kobo eno titu enti no mo de aye saade no enti and the game na ba so Babara Sports Stadium crucial pa na Nations FC for the say sa game no mo frɛ no meje wo ge because omo Babara be yikotoko afrim sa na omo ka na emre ene nkrabia ene field no so ene be kire ayampia na de obetoto but duru apram no so a hoda obo se metema ye ni abre ene me say Kotoko Richmond Lamte gina Kotoko bo mu a massa Richmond Lamte de be no full article na de aba ball ne decisive wo gina Kotoko bo mu otimu say yes Kotoko bobo but uni ho ana nyoma age egu enye enu ntire na ya tena se ene Henry Kwame Ansu Jesse no ho asem no ena Henry Kwame Ansu nkomodi a one Diane edidi ye no ena mete ho ama o ka che Diane say Jesse no ye ball first half no o call dressing room no o kotena sogboro ya ye nim sogboro no Jolly Juice sogboro a ye nyina agba santemam a sogboro no enu bi no o kotena so nti o kotena so na ye ne pants num nti o call field no so ano obobo no ena mfifire ni ade ni nyina no hye ase sabe kan ho no ena na enyunu saa nti mo amobehwe photo ni ya we photo na on se ba bia ye de numbers no atworo no ne number Jesse number no ho nyina sanka mfifire fa ho but ne Jesse number no side ho ni nyina unhu se ba bia enyunu because oho no sogboro bia ni ho but ba bia ode ne to no ekotena sogboro no so no oho no na aye ko na picture no so amanfo ede ya agenda se Kotoko Jesse no enyunu Kotoko Jesse ni enyunu na out wona we sa agenda we Kotoko ni na we sa agenda ibia na wo na na me koka yese forma hwan otumfo nyankopon emienti ase so nkyeremu a Henry Ansu ede bae na ntutumu se asemo ka na ye no kureturudu otena so gboro so in the first half bae na ade no yesa tie Jesse no wa bonten ubetimi enya biato o ba bia wo bia Ghana na ne Kotoko ne Nations FC game no ceremony kan Ghana 20 30 40 and 70 Ghana for VIP Yinshia Babara Sports Stadium information we are say talk why the bro on Super 24 TV.